Kaunti-inĩ ya Mombatha, ĩno nĩ bamĩrĩ ya ndereba wa ngari ya kambuni ya Modern Coast iria iragĩire na mũtino wa barabara mwena wa Tharaka Nithi na kũraga andũ 38. Bwanangu amelalamika sana na hiyo gari, hata nikafika mahali nikamwambia apate kuacha hiyo kazi arudi kwa nyumba. Breki wiki mbili hawatengenezi gari, mpaka sasa ikamumaliza. Ndugu yangu amekuwa dereva kwa muda mrefu wa miaka 34 tangu aanze kuendesha magari. Amekuwa akiendesha magari ya skuli tangu alikuwa dereva wa basi ya skuli tangu mwaka wa 2018. Ndio aliresign kazi huko na akaajiriwa na kampuni ya Modern Coast. Amekuwa akifanya kazi huko akiwa senior driver. Na kwa mwena wa Meru, bamĩrĩ ĩno ĩracakaya tata wao ũrĩa ũraumaga mathiko mwena wa Meru na aracokaga Mombatha rĩrĩa aratonganire na gĩkuũ gĩkĩ. Mayanta alikuwa anarudi Mombasa na familia yake ambao wanaishi Mombasa. Unfortunate watoto wake walitangulia, wakasema watakutana Mombasa. Sasa Mayanta akasema yeye wacha aende direct. So ndio tukapata habari ya kwamba kuna gari imeanguka Nithi. Maugĩte nĩ igũtha inene kũrĩ bamĩrĩ yao kuona tata we nĩwe ũreboketwo nĩ bamĩrĩ, na makĩria ya ũguo nĩ kuona atĩ marabonia ironda cia kũrwo nĩ andũ erĩ ma bamĩrĩ kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Tuna huzuni kifamilia kwa sababu tumesika Friday tena ndio hii mwingine. So tungeomba hata serikali kama kunawezekana juu incident ambayo imefanyika, kama tunaweza pata msaada kwa sababu ni incident ambazo zimefuatana. Saa 12 ndio walipata ajali pale Nithi, na sisi katika familia katika mwendo wa saa 2 ndio tulipata habari, tukaelekea mpaka Chogoria, tulipengia ndani ya kule sehemu ya kuhifadhi mili yaliyopatikaniwa kule hayawezi yakaelezeka, ndio tukampata ndugu yetu pale. Hakuwa anaenda Mombasa, safari yake ilikuwa ni ya Embu. Gavana wa Meru Kiraito Murungi akibeana ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ici, ugĩte thirikari yake nĩ kũrũgamĩrĩra mĩbango ya mathiko na maribi ma thibitarĩ kũrĩ arĩa marabonokeire gĩkuciarĩra. My government will offer all the necessary support to the affected families. This will include support for the burial of those who have lost their lives, and also we are going to support medical treatment of those who are undergoing treatment both at Chuka and Chogoria Hospital. Agĩtongoria a Kenya macakaya-inĩ maya, munini wa President William Ruto aboire bamĩrĩ iria irabutirio ũmĩrĩru cikĩambĩrĩria thabarĩ ya macakaya o rĩrĩ angĩ manjĩrĩirie thabarĩ ya kũthika endwa ao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.